kushali fawa likum takabbalairu annani vikantata shariyatun faha kuram Yusuf Naim rishwata gotuga enage amila namuga Bank of Maldives ga hulwa fawa number haten hate sumen hatare de fahen haten hatare ashen eke sumedden account ga number sume eken haten haye chekun $1 million America dollar dehas fa September fangara du abla yamin abdul gayyum do kurikam yafaw dehas fa September 17 wana do echehu gawa $1 million America dollar abla yamin abdul gayyum ga namuga HSBC ga hulwa fawa number de sume de fahde eke sume eken account jama wegen di account ega fahun 2016 February 22 wana do abla yamin abdul gayyum ga namuga HSBC ga hulwa fawa number de sume de fahde eke sume eken account ga huri ituru fasa ya ko jumla $1 million enhas 4 nuwa dollar haddiha hasent Bank of Maldives ga abla yamin abdul gayyum ga namuga hulwa fawa number haten hate sume eke sume ashen haten hatere eke sume de account jama wegen di account yafahu 2017 February 21 wana do abla yamin abdul gayyum ga namuga hulwa fawa number haten hate sume eke sume ashen haten hatere eke sume de account ga huri ituru fasa ya ko jumla $1 million dela kanuwatiya fasas America dollar mol Islam bank ga abla yamin abdul gayyum namuga hulwa fawa number nuway sume eke sume de sume account jama wegen di account yafahu 2017 March 7 wana do abla yamin abdul gayyum namuga hulwa fawa number nuway sume eke sume de sume account ga huri ituru fasa aya ko jumla $3 million 4,13,230 America dollar mol Islam bank ga mina ga namuga hulwa fawa number nuway sume eke sume tinen eke sume de sume account jama ko efasa manfa hodumattaka 30 hamas to mudatan invest ko fawa kan matiga bunawediya fasa ga trailer balairu abla yamin abdul gayyum ga namuga eki bank tawga hulwa fawa eki account taka transfer ko fawa kan engiru sabaweri insana ga wisdom visnana wes suwalu fete abla yamin abdul gayyum huri makama gotun ena aki miwaruge bodu adege fasa liben jehe magame ga huri mihe kama daawat kodde kame mimasala ga terin fenna ka ne Hussein hekitaka balair wa aruge equation cost gotuga emme furutama kandalan visni agu abla yamin abdul gayyum ge irshada egota badal korewon kama sekurma deduha wefa waniko anikka wes abla yamin abdul gayyum ge irshada egota agu ba korewon kan hekibas lifa अकबर कुरेवण कम हेकेबस लीफा वायरो रिश्वत का फैसा होद मटका अब्ला यामिन अब्दुल गय्यूम मसे को फवा कं साफ वेगंदे अदि यफह कुल्लिया कं अब्ला यामिन अब्दुल गय्यूम गनमुगा कुलवा फवा बैंक अकाउंट रीएक्टिवेट को ए अकाउंट यूसुफ नाइम गनमुगा यूसुफ नाइम गनमुगा वा अकाउंट को फैसा जमा कुरमकी ए इत्तिफाक कम शरियतुन नुदके ehatuga abla yamin abdul gayyum ga namuga hulwa fa bank account jama kuri fasa ki wa ara kuyya dinuma guliyen abla yamin abdul gayyum hoduman edunu fasa kan abla yamin abdul gayyum engene kami savaveri insane ge wisdom beli na wes yagim wa kame dennewon kuttahoga dedenu kantatoga macca balair abla yamin abdul gayyum ga namuga hulwa fa bank account yusuf nayem ga namuga username namuga wa account jama kuri fasa ki konkama gulunguri fasa kan engene halata wujud wefa wa kan amu mihege wisdom bala irwes egen gotati mikusuge dewana unsur furi hamave mani laundering kusabitu wa kama kandero en kama money laundering kusuge mi masala ga divhi rajya jumhuriya gana sasi ge fansas evana madda ga alif ga bona ekasigen wa minbare ge shakke neti kusuge rukunta dawda sabit ko defa wa kama shariyatun kandalan dawtun dawadibe abla yamin abdul gayyuma yusuf nayim ga bacha kofa miwa dawata shariyatun wa hakor kanata balairuga sabit wa kama shariyatun wani kandalafa adawa gulo dawtun kuriya gendawa Así, no te para con public prosecutor Shama Nasir.
Daud ke faratun Abdullah Yamin Abdul Qayyim ke macako fawarishad ka Abu Kurum ke kush ke dawa istiqazi sabitwa kama kandal magulinga daud faha kolam benwani mi kushaki jinat ke timman daraja kushakama ganun ga kandala famiwani adi ganunu gobat ke en has devan mata ge dasham mi kusha kandalina asasiyata baki din harade maha bardu gu muddata jalalo mi ganun ga adab mati kurevene halat ke viseva bayan kore egotun hegarsteka devan mata ge hage devan number ge dashum amu muassasa kamedu not amu hidmat kamedu amu ge med kaunna itubaru ekashi ke no amin wara gelu ala fawa amale nama eddare jamati kurevene kama bayan ko fimeni dawtumi nukuta mi faha kureni दिव्य राज्य के रईसुल जमहूरिया कम मकाम का हो रईसुल जमहूरिया के ऑफिस एज एन इंस्टीट्यूशन अदी केतुरु मिनिस्ट्री तवस अदी मिनिस्ट्री तवगे मी ಭಾರತ ವೆಸೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕೊಫಾವ ಕಮ ಕವಾತಿವೆ ಮಿ ಮಾತಾ ತತ್ಬೀಕ್ ಕುರೆವೆನ್ ಕಮ ದಾವತುಂದೆ ಕೆನೆ देवन कम का नौतो फाहा कोलम बेनवनी रिश्वत काबुल कुन गको फुरी हमोमा मी दौलत के मुअज्जफ को मंफा काबुल करे मी चहनी मी दावा कोटं हुशेलिरू मंफा मान को दिफ मनी गानु गुबात के तेस्ते का फनरोन मादा के शावियनी का ए मादा का बयान को मनी मंफा का मबुन फेवनी हदिया नोता आगे अदा करू मनोता फैसा के आगे एकोलवी के व्यसा दिनुवियस मादी नोता वैरु मादी कोम्मे बदल कशे मी मसल कोर्ट का हिंगा मुंदन को दिव्य राज्य कानूನು गुबात के फसते का नवारण मादा के नून का करप्शन के कुत्तका गुಳಿಗೆ ಮಂಫೈ की कोबाक मान को दिफवे एगे तेरेगा कितम में कुड़ा मंफा वेस ए बहिमेने हिंगा रिश्वत कुशी की मंफा गुत का कितम में कुड़ा मादी आदि मादी नु मंफा होदिन में पुरी हमवाने कुशे फैसा के अत तुम बलान मम्मी मसला के मिहिमेने नी एम मिलियन रुपया एट रुपया नंबर से रिश्वत को पुरी हमें बवे हिंगा मी गानु गुबात के एगास्ते का देवन माता के शावियनी के दशुं किन दरजा मति कुरेवेन हालते एगोतुं ए माता के दशुं को पुरी हमो म बेणुवा मिंवर अवर एकशिगे वा बडु गेलु मेलि फावणम किन दरजा मति कुरेवेन कम बाया कोफमेनी गानु गुबात बलारा दे गानु के कमेंट्री बलारस गेलु मानकोनम वाग हे बाया करे एगोतुं मिसाल का दोगो हेके दिनुं के मसला एक ए हेति दोगो के कुडा बडु मिनंग ए बाला हमें एगोता दातु फाहा कोला रिश्वत कुशी की आम मसलाता गुड़िफावा कुशे मगाम के बेणु को के होदा पैसा के निस्बत गेले पब्लिक कॉन्फिडेंस ए इतुरुवे मी विक्टिम लेस क्राइम में कमा even ama hagigat kami fada corruption ge amal takum sabun geldu mani divehi komera yetaka divehi dawlata mi fada kukushan dive gelum ki andaza ves nukureve hadi iya da nukureve ne gelum kan dawtum faha kolam benuve engam egot ko matun mi mata tatu be kureve mi geitor dawt ke faratu faha kolam benuve misal ka $1 million hiyana teriwa masala gaves mi mata mi meru mon tatu be eba kureve engam mi mata एनुंगत का मान को फिना मानी की रिश्वत को कुछ तत भी नुकुरेवेन का मान को फिना मा हियानत के कुछ की करप्शन के कुछ वरे सीरियस कुछ कुछ का है बमान करे विगेंदे आम फर्द कोरा कुछ का वरे दौलत के मुझफ कोरा करप्शन के कुछ की आदा के कुछ का मान करे विगेंदे उमके कानून के मकसद है नो एगे इतर विस्तार फाहा कोलम कानून के इन हस्तिमन माता के दशम कानून के आम मकसद तक आए कोई बागत के मती कानून हुद्द कुरा आदब खंडन के इख्तियार कोटा ए बली केंबे इनका दौलत मी मसला के देनी मी कानून का मी कुछ खंडाला पावा एम बोडो आदब ए अंग हर के आदब खंडालो बादे बुमा एगो त दौलत के दे सबब तदनवाला मी कानून गुबात के कानून माता के शावियनी का ए कानून के आम मकसद था बयान का फेबवे एक कम का फाह का मेनी कानून के कुरा मिहा कुबेरी वाणी निस्बता कुशा कुर के कुरा कुश के बुरदन के निस्बता है कशी के वामी वरे के गुबात खंडेलो देवन कम का कुछ के अमल कुछ गुत का कुबेरी करो अदे के इतरो हे माता के ऊर्गे देवन नंबर का कुछ कंडाला फवादब के साबुन है फद को कुरमा दुरुहेल कुरमा ए फद को मधु करूंगे बही मैंने मी मकसद दा हासिल कुरमा अन्य नी कंका महरिया को देवुमा दावत के फरातुम यदनी एगो तुम फरतम तमका मी को कफवणी दावाली बे फरातुम दावत के एम में इस एरिया के मकाम का हो रे ए मकाम के हैसियत अनुफूज न हम गत का बेनु को किन कंदा तो फा कोला माने की दावाली बे फरात की मी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का पूरी फराते
efada magam to gati bedawt ke muzafunge itubar gelle gota kura mi fada kuttaka ganun hutta kura embe boda adab dinumaki mi ganun ge maksad kam kada to faha kala mi Malaysia gaves apply kureve test egotun dawtum faha kala Malaysia ge case kam gawa PP versus Khairuddin university kaddi hadi hai addi hadi mi gaziaga mi Malaysia court faha of many the number of people placed in position of trust have been growing steadily and rapidly, both in private and public sectors, with corresponding increase in opportunities for such people to make easy money by dishonest means. Public interest demands that these cases and the nature of involving these persons in position of trust must be dealt with severely. Manike mi fada magam tageti bemhunna adab kandalan jeheni ganun ga bayan kuran harukash adab kam. Egeetun dawtum faha kollam benuwe mikushuge buradana balar mikushiki jinajrat kanun ke 22 mohatta bayan kora bodu kushe mikushuge himene faisa ge adadaki nisbatun bodu adade mikukafawani faida hodumge benumga adi mikukurumge sabun rayitunga maslahatu wara boda keldigen gosamani misal ka dandawaka mawanya mira bitko kendiyanamo miya wara bodu age gaistewunis ade hama ek dawtu faha kollam benwe mi kushuge faisa ambura dawta return ko favesnwe hama mi factors ta dawtu faha kollam benwe Yusuf Naim ge macha fada bakale university yak ko de mai ge suru faha kollam benwe mi ganun ga maqsad ta hasil wani mi kota dawlatun kankam ede farachaku dawt ke muzafun rishwat diken kura kankam hamavumu e kankama harukashi adabu deviken kan Yusuf Naim de mi muamalat ke teren flashing hoda ege faida hoda mun kan yitawtu hum faha kolla bena enka mun dawt ke faratun mi rishwat dinuma ade rishwat gabul kun ge kushke dawa egulige medeni ang haruge jal hukume kandalu adabu Mani wondering kushke dawa egulige dawt ke faratun medeni ablayam ne abdo kayim ge macha 11 harge muddat jala lumayko mi kokkoram menu kori faisa ge faskuna injure mana kodinuma ekota dawtun ede sabab tadanna walano Mani wondering ganuge pansas non mata area korairu he mata ge me shaviani mi kusha nota mi halata furihamabe egotun he mata ge baya koreni kokkofawani manfa yandi bene masekkate kurumashe mi kokkofawani mi faisa invest kokke manfa hodu mattaka Devanakam kam ganuge faha koffani raga londa kuri faisa ge adadaki faslake wari ituru wane mi ituru adadakavu datu faha kollan $1 million ki faslake wari etak gune gina adade ege ituru emadaage 22 seba furihamabe emadaage bayan kureni kokkurumuge beenuma kinota e motive baki faida libigatun kam gavu me faisa invest ko faisa manfa hoda mundimu mi kam motive baki e bangi gende adi hagigat ka rishwat kushaki ves hama dishonest nota means tagun unjust enrichment libigatun Mike iturum ves dawtge faratu faha kolla dawali be farat kofawni dawlat miku kofawni dawtge emis magam ga hore rayituna dawtge maslahat ek disregard kolluma fahu amilla maslahata amilla manfa iskoke gauna asasi ge dashunge farat ko marchamati ko fawa zimmataka ebes parwala neti adini gaanuna ki hudu dawali be faratge term ga dawali be faratun fas ko fawa gaanune dive rajya ga money laundering ga ku eme purtum tajribe ge midiyes ero enkam banama e dictate kore isir gaze mi halta dawali be farat ge adab mati korum enka mi halat furihamawati gaan ga bayan koratin halat furihamawati komme halat ekka de haru doste baitur koran ga gaanune bayan kore e halat ga gaanun ga bayan kore me kuda dabe passara ituru haharu mi edkora mi jeni halat ga annane adabaki egara har adi komme halat ekka jurimana ge adabu de gunen e baitur koren je e halat ga annane adabaki itura hagune